Ia le tua le nei foi vaenga o le uli, i le alofa ma le anga leo le tātou tua mwhai o na tātou toe whailoa i e lungo o pēo ngalu le e pēo na tātou mafutai. Ia whatalo whatu le nei vaenga o le uli le suafa mawolungo le tātou oli Jesu Keriso, so lau sunga le whatonu sunga whengainga, mai se le pokalame e ona iai le mana o le atua. Whatalo wa foi paanga o le tātou ala ata le Global Kingdom TV, alo mai moa mai lungo o penga ta whailangi lungo Facebook Live, ia ma se whaile YouTube channel, ma lor folau, ma lor sai, na tō so longa leife au ngā luenga nei aso, ia le ngata lefa ta alo fufole so ona o tātou mafuta neuri, ia vi ia le lei, ma lor lava le on sai, ma lor le tau pēo mufole nei aso, ia ma nato lo whape na ona aileanga leo le atua, tiu te mawhaiva o lo whenga iai. Ia o le nei vai ngale aso ia leo tātou toi whairoa i rona tātou pokalame o le mana o le atua fast fufitu leo tātou iai, tātou tatara noa ai, ia awalawa lo tātou so tau au e ale lang na fionga, mati ero so i fua whaatua tua ma whamanatu ai, i le nei so i fuanga o tātou iai, ia leo toi nāma la ina le telo me tutupu, e wale an mai, ia amanatu, ia o le upo o le atua lo whaile mo vai la au ma tō manga tātou te wawa ai o lo ina lo na whinangalo e whapena o na whaasawali i tātou lo na mea tonu. Ia whamuni e tele le atua tātou maftanga, la tātou a mata i le atua se talo, ia na tātou tala noi volo le tātou mtāku nei a uri. E o wale mana e o le vi inga e te tau lau fio. Se ale mātou sau, mātou tau nun mai nei vaenga le uli, nei aso a mawalunga le tau singa lau fio so fumu le ola. Mole atu le nei afiafi lo mātou utua le viinga. Mātou whaaleo a le nganga whaafitai ma le nganga maulalo. Mai ale tai au se o manea u leo wawai ale alofa ma le nganga lei. Mole atu po kalame la sauni fo e tau tarangia lo finangalo. O te matua mo mia lau whaunga. Le ngata i le ie whamataloloto whangangana. Aina iai le li ie se tasi nganga iai aina o loto e toe whaamanatu i o mātou wola le tele o mea lo mātou wola ina no mwhai e o na mātou whaatino mo whaatau nuina mea lo whaapena o na awhia ele soifuanga whaatua tua o tālu ai ngā luenga leanga o lo whaatino pesa atani mo na malo ai ele mala maanga i o mātou loto o lau upu o lo whaile ma tō manga iai mātou. Ia whamanuia la onu whaatonu ma whaatua ma se whanu whaialo, ia au na le antua o elo tāpua ia, whai wale nei aso, ia iai whaatasi ma lo wanga le lei, ia whai le tāpua ina, leo ana tua asinsina i tonu maota malao, ia maisa le nei aso au ngā luenga lo whenga iso mātou atu no. Ia lau whaunga ma lau whamanianga po kalame, ai mea fwoi le tū mau i lau fiu, ma le nganga maulalo lava, ai vi ia lo suafa Yesu. Mātou talo lea ala ia sulo mātou whaola. Amene ma amene. Ia. Lo tātou tala noa i le nea uli le tātou mta upu peo na whata oto mai. Ia olo o tātou tala noa i le mana o le atua. Olo o tātou whasolo pea le tātou mta upu peo na tala noa ina. Ia o sātani malona malo whawheo na tātou whalea ngā ina. Wa pei o paulea le malusanga wa mai le atua ya te tātou e mawhai ona tātou loa ma malama ma tātou whawhito a ia ma tātou whato ila loa ona o Yesu Keriso lo i te tonu ya te oe mai tala lea o lo whapena na whamanatu mai le whimpai tātou tele mawhai se mea ona o Yesu o lo ya te tātou te mawhai ai mea uma tātou te loa ai mea uma tātou te wawa ai 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 mai se tātou te ilo ai ngā luenga lo whapena na whaalilo lilo mai. O le mana la o le atua, ua fua ina mai are ia Yesu Keriso le mana lo nganga. Lea mawhai ai tātou, o na tātou wā iri ina ngā luenga pongsalo o whapena na whaalilo lilo. Langa pēna whētu staimi walu, o le malo le tātou stalo tala no iai, o le malo e le iloa. E tasi le malo le tātou te wawa ai te leo taimi ma tātou matama o le malo le atua o le tātou te malama lama o le malo le o Yesu Keriso lo tātou whaola o le tātou te wawa ai i mea uma o le malo whaalilo lilo po le malo le pongsale nei se i vanga nā ua e whaaleanganga ma e mauti noa le lua maftanga ma e mauti noa lo na mana ma le matautia ma sisi eso le rio ia te oe
e fatua e loa inga luenga nei ana fainga mana ngai o inga leanga mana mea matanga lo fai fa pe nana matua fa to ilalo ai ia ana fainga e fai e nei e la tato o e nei tato tusi fai tau le nei a fiafi ia fa fo mea fiong pa il tato tua o mo yo nem ta po to valu fai upu ole fai le sala ma te apola vai a wa sala te aporta le mtang on me lava le na fa le mai le alo le tua ina ia fa matia ia nga luenga te apolo fa matia le la tatu tala no le aso le ia nga luenga mana fainga mana nga yoinga mana mea uma lava le fai pe ona tatu tu mai le la vai aso pe ona tatu tala no ia tatu tala no wa tele matele lava ia ngā luenga le te tauna tātou malamla mai ai sili ai o ngā luenga lilo ia le wha lotoi wha tasi ma le ngā luenga le antua e tai fōlinga tutusa e tai whapena o nā lenga tutusa ma le melea tātou te ngā lulu e malamalama i le atua ma lona whina ngalo o i ngā te lo ele e senga o i ngā fo e te lo ai le o mawhai te le e le atua malo na mana o na wha i loa ia o e mwha pula o mata pea wha pea e te motua tali tonu ma e wha lango ma e wha tuatua ia te ia e na te mawhaia mea uma o lo ia te ia mea uma e wha i loa tu ia te pole ala le tele o mea e whaia sa tani malo malo ai sili lava le matautia o le tātou atua le te au na iai ma ia na te mawhaia o le mefo le ringa kaku kikilo o le tele o tangata me fonga ringa tautala per tangata fa mai eso ma losi ki apolo manga me ma losi ki apolo wa tili ele ki apolo ma tili ia nga fatino nga luenga le tatu te fa moe o le tatu tala no iai polo tatu fa ilo mena o lo tatu lango pole avelo tatu lango ia te ia fa pe mai ma losi ki apolo manga luenga se kale lo pola le simera fa awangalo ya te oe fa mai tala Yesu le ma ile lukal mtap sufe pe suono ma suvalu suiva nga yefe mai te fo aya te le pule ma le mana soli ele ngata ma le karava soli ai talepe ai al tu se ma recall suono su fito fe mai mul me fa longa ye fa tua tu le la tu te mungi lo ngoa fa e o la tolima fa penana fai ngo fie nga runga le atua fai ngo fie pe a fai o le fa le tonu tele po le fa slow la titi le nga runga o tatou lava o tangata fa tua langa o nisi foi tangata wo fa pena ona wa fai lava le mene pefse ia wo masani le lotu wa tu se oe ia le lotu ya so uma na mata mai wo mafai ana e alu mo lo loto o le whainga tanga le mea le tupu mai teimi nei le anga pe ua whaingo fie a tātou ele tā ea mawe ave le fuas whamtalanga o le winga lau whamtalanga o nisi e ka le si o nisi foi tangata whao whamei whao leinga ai le ola ina pea le tūlanga le alinga le tala no elma tā upu whaingo fie o na ua ti a polo tātou awa noa nei ma mau ailo na taimi e whaasa pe nana whaaso e saa i te tono le ngā luenga ke wiso pe tau tu tele lo lotu pe ese se meto e fa pe nana te fai sauninga te lotu ai pe te nofu ai po fe lava a lo e fa nga ina le sua fole li e te tau fe me te lotu ai te fa la inga a o le olanga le te olai o le tau tu tala no mafu anga e lai ona mafu anga alwenga ne le lo lang mafu isa anga le o yai se fa ma o ka ko war mafu anga va perete la lo vale fa perete ulo la pema e fie la vai tu na o le tino tu ya na mata ma fa pe na fa li vale le malos wala va na fa matala mai la invest lo time mo le malo le o la lang o le ave ye lo time fa pe na ona fa la tele lo na malo e te sa wala le lotu pe ke alu la vale lotu mai alu fa pe na lang so soni ingalwenga lotu a lo time le ave ye o le ave ai lo time lo ave lo so soni le ave ai le ava noa e fa pena le ma tala ya ko po fa pe fitu ia wa e fa pena na tu ina tu se ava noa e mau tu le lo tu li fa fo e nga fa tu e le o te apolo le o le nga le au ta tu le mafuanga
Tātou te tuu le whanau ia te ia whapena nanga ruai. Le la tātou te tala noa le whiawhire nei. E ao ona tātou malama lama tiri mea umanei alo whapena ana. E ti tilo foi le tātou tusi na whaitanu. Le ala valea na whaari mai. Le mea la valea na whaalia mai le alo le atua. O le whaiera ngasala mai te apolo la valea. Awa ngasala te apolo tau le matanga. Ioane valu whaipo e whawha lo whapena ana whamatalai. Ele ai se sili atu le pepelo afa meke pepelo afa pelete ola ina le pepelo ole fa na mai ir kamale nanga o ir kamala o pepelo ele io o ai se me moni talu na olanga ato le fa lo fa ali atu se yone mo mo yone mta petolo valu fa i polo fa matala mai ole mafu anga tasi le mafu anga tele ole fa alinga ole alo le atua ele la lorangi le nei ina ia avea oe avea ina ia maua le mea alofo foi ina tātou te ngāru lua le tino ke wiso male kalesia ke wiso male ngā luenga le atua tātou te wha umatia ina inga luenga waloa umana ia talepe ina ma wha amuta i lunga le sātauro le alawa tu umai a tātou le ngata le wha tua tātou te matuanga ngāru lua ai le wha mele tala tuspa ia o i lato uma na talia o ia na penana fo e atua le atua le namanuia inclu uma i tono le mena ia le mana, le pule, le whaunga, le manuia, ma le leo ke wiso. Sai ei o ia, lewa ia te ia, i te tonu ia te oe mau ina wa e talia Yesu e whai mo wali ma whaola. Le ala tatu tala noa ai le po, le whiawhire nei. So e te tau au na tātou te tilo, te tau na tātou wawa ai ei. E whape whea o na whairing ei mea. E whape whea o na tupure nei mea. Pea na whai atu, o le mafuanga te le lava nei. O lo tupu ai whawhitauri maanga e me whawhitauri teimi nei. Leanga o tātou lava. E le o le nganga o le atua. E le o sa tani fo ni mafu anga alai. A o tātou le tu ua le avanoa. Lua, tātou le o wha maoni pea ilo tātou mafutanga maro tātou atua. Le mafu o na te le avanoa le o lalangi sa e play langa pāti te tono tātou. Le si omanga. Ia ma vea tātou o se whaalawe lave te tonu. Ia le ngata nisi fo i o whapena o na tula i mai. Wa whe vai ai, wa whe misa ai, wa whe tui ai. Ma whapena na whe laula wai ai tele o tala ma meo umwa lai whai. Onga o le malama lama. Ona o le malama lama. O nisi fo i wo e whai le mea fo i le lenga matua wha marusi au le ngango le atua wha mai ale ise poto wa wha apena wha ata ape ina le nu ale ise malamlama te wha ise mea ma ele i loa aile le lua maftanga ma le atua ma ele malamlama le ngai oinga le ngang paia e ua e se le mea la wanga iai ona te leo le nea vanoa e mawhai ele ti apolo ona sau e whai anga whainga nanga fui leo malamlama ele o ia se poto ele o ia se loto te tau na sa ili o le atonu le mele fina ngalo ile tua le atonu le mele fina ngalo ile tua o nisi matua i palu fa sa pasu ia fina ngalo le tua te tono mele fai fa pena na ui fa tasi ni awala le manuia wa alu fa tasi ele na ai te roi o sili na fa inga ile ngalo ngala lewo te le lava le ngalo le afianga ua iai i ma le invawen le ngalwenga le lia lolang e invawe te tonu mene e whapena na sped au e longa ia ma lo le whaalilo lilo e ale le avanole o mawa i tūlanga pe ona whapena ona tūlai mai nana whainga la ina matua nau vai ele tala Yesu ngala e ona whano pe wata wita i petelu tala le Yesu ye petelu telo fe mamoi tausi telo fe mamoi fafanga telo fe mamoi petelu wala ngale tasi le vaenga langa nai lole le lolang nai lole le Yesu o lai follow up mai sa tani o lai muli mai o lai ngai mai le kalesia la vaenga lenga matua i na ia lava Yesu le vanoa le ia petelu ia na ia matua suatia le loto lea ina ia maua longa wha vai i le kalesia ma le lofa lea petelu e whapena ona na ia aile ngā luenga matu mau le ngā luenga ina ia tele ni nganga e manu malo langa sila loa le Yesu o mana o le ti apolo lulu na langa ngā leinga matua i fe furi ya e Yesu le loto o le au na por apostolo ina ia e ona i loa
ele o le taimi o le latou mafutanga ai le taimi o le atou ese aia ia ona i loa i le winga o langatala lenga fai le foto ai loa petelu ina wa pese Yesu le fona mo tu mai ata to le taua lea ma o se vaenga tele lea po tu te tele ia o lona finangalo ina ia tatou mata i tupea o awala ma vanoa lo fa pena na fa awala mai ai o lo fa pena na fa ui mai ai wa kolapsa ele tele o mele nei vai tau sa tani ne mafuanga ai se ale me warenga mafu o tatou la wale faya le atoto wale fa pena ona tatou le fatinoa tusa ma le finangalo le tua pena fa tu la utala eleva taia e fua ia le ma ave le fua se fa mtalanga ngai o tatou vai e tele o nisi fo ira uso o tatou mafuta fatasi en mese niso fa pena o una le tu watu o noa tu u fa pena na fai pe alava le mele finangalo loto il tangata a o le tua malo na finangalo so e tatau no matua lu i tau ele ai e loa sa mo le atunu pele o le nau ta inga sa tani la ye mana o ia tele ni tangata anu mai se oli mana o ia tele ni au la tu te o fatasi e fa pe na fa fea nga ia alu se oli ele mana o le ali alu nga ia e mana o e tele atu ni tangata la tu te o fatasi e fa mana ia langa nga ia tu se oli o langa fa la vela nga a ole fasili o ele manga fa manga ia langa se oli e mo pe fa pe ni me ola le fa nga ile tu lo le nga le o tangata le fa e mana o ia fa pe na tele tangata la tu te e o mai fa fe au langa malanga tu se oli e o ela nei te ua tuai fa pe na ona to tau ngapa ia wale watuai a fainga watuai fo ifa ta penanga ile mata apula le tatu tala noi fa mai le tala yoane la antoia ele o tala noa mai ile tulanga o le tangata o lo fa pena na lotu a lo tala noa mai le tangata o lo faia pele anga sala o lo ola te tono le lotu a lo ola ina le anga sala o le faia le anga sala maiti apolo la valea o le mea la valea na faalia mai le atua lo tala no yonga te tono le kalesia o lo fa manatu mai fo le fea ma toi moli mai i le neia fiafi so o le mafu anga le alenga tele tangata te lela fainga o le ngalwenga ke wiso o tatou ngalue o no tele o tangata le ala tala no yonga e le tala noa tangata fa pena ona lo o le tala noa tangata lo o latou faia o lo ola ina ala i te tonu le lotu o la i te tonu le kalesia o la i te tonu le whaarutanga ala fai pe alava o la fai nisi o tangata tu laulenga ngana e le mawhaina tawhi nisi o te amala tu te toru o koe fai si kai korua ala i ko kongo le whaarukanga koe fai pipo atu o te fai atu o nei mea umo le tala no i tātou ngā luenga le leo laulangi lo ia whaia. O lai whai ruma fofonga le atu, o lai whai ruma o le silafanga malamalama le atu, o lai whai malamalama mea, o isi whai mei wha ape na, o na mama, o lai whai malamalama. A le fina ngalonga le atua. E leo tala noa mai la yoane tūlanga o tangatalo, o lai tala noa mai le tangata lo o wha ape na, nei tono lotu lo o ia whaia. Fa manatu mai ai o le faia le ngasala mai te apolo e le o faia le finangalo le atua mai te apolo mere ke faia le ala tala no ai ona me te fa manatu le navaenga ina ia tu o lalo mai le feau ma fai loia te oi ma le mea lava le na falia mai le alo le atua ina ia fa o matia ia ngalwenga le ngalwenga le lo o vaenga na ia tolo lo tala no ione so e te tau ona te tilo ma te vava ai e a ona tātou matai tūpea, mai te tau ona tātou whaati noa le tātou wola au auna i le atua. Tolu lani a wala lo whapena ona o mai e one te whamanatu e te tātou. E a afu ai ona tupu pele mea lea. Ma manu malo o sa tani o tātou wola. Mumua tauna sa ili le mano le ngang pa ia. Ila na whaasino manga. Ma le lua taimi ma le awhionga pa ia le atua. Lua. I whapena na tau ma maui mai tangata whapena na la tu te fia fa so ma la tu fia me fa me leanga manatu leanga tautala mai tautala i me leanga e tautala mai tautala leanga le loto tautala mai tautala fa ole e tautala mai tautala mui o le vaenga longa lua le na
O le vaenga lona tolu tauna sa ili atu ile atua lana upu. Lo loto le lau taimi te sa ili le atua lana upu. Te tauna lava se taimi te whapena na mafau lana upu. E te tauna tele se taimi te tuuai. Ina ia loa le whaalinga lona finangalo lana upu. Ina ia mauti noa le lei le whaasino sino manga le atua lana upu. Male vaenga ai o lo so na fai mai e te tauna se lua taimi male kalesia matangata le kalesia to te mafuta atala noa ia atala noa au na le atua lo fa pena na tausia le kalesia tauna se lua taimi tala noa mafuta so tai ia awatu langa pe ona yai le vana tala noa io ane o awala ne e ringa mafua ona tupu tele le mene ele ngata o le ai se taimi tangata sa ili na ona e fai mai o e te lotu, na e fai mai o e te whaolainga, na ona fai mai o tātou tangata tō anga fai me lotu, au se upo sa ili le atua te talo malanga pongi malana upu, e misi meia, ta watu ya tātou, ta watu le mele, e matua le aia se vaenga, leo iaise au ngā tele, e leo iaise au ngā tele, leo currency ina lo wola fa pena na ta o tangata whaolainga pe a leo iai me nei wa te leo le o le so ta ingo me nei e o mai le tua ya tātou o tātou wola e mawhaiona e mana matu i lona mana tu langa ngalue merki apolo mani ngaluenga sa tani o lo fai lua fa pena na tau mamao mai tu langa o le fa pena o na whea ngai ma whaaso songa mai o tangata o upo tau tala tangata o mea fa pena na fia tangata whaali mai ina ia awana i tele se a whainga o le tātou sisi o manga. I le olanga lo tātou e sa ili le kalesia, sa ili le atua le na upu, mai sa ili atu ili atua lo na whina ngalo. Tātou mai o ngā luenga la nei sa tani e tatau na mala mai tangata. Mai tatau fo ona te ua e lo loto. E hao ona e tiro iai, ma hao ona whai ese whainga. O le vaenga tatau ona tātou matai tuina. I le soifuanga whaatua ia so umal soifuanga o lo soifuama o wolai. E ao ona tātou matai tuina. Ma whaatino ia ina tātou ngaluenga. E ao wa o le tātou tapunia po le tātou ngaluenga e whapena. Ona tāwhia ngaluenga nei. Ona whaititia la ea. Whaititia. E le o le tinga aina o nisi o le kalesia. Le auso e whaatino ina mene, ale foi solo mua isi, lo lanto fia pe whaina, le tele o mero whapena tupu. Ila tūlanga lau tele o ngā luenga santani, o le te atu le ele atua le momona, i so se taime mawhai ai, o le mafu anga le ese ai le ngā luenga, i nisi tūlanga lo whapena na whaatino, le ngā luenga le atua, ma le ngā luenga le lolangi o lo whaia nei, o le ngaluenga le atua lo tātou mauti nole lei. E leo se mea whaalilolilo le te whailoa ia so umayana au na lungo penga ta whailangi so mbila le aise mea tas. A le ngaluenga santani, o le ngaluenga whaalilolilo lea, a lewa mai loa le lei, mauti nole lei, pe a e iai so o tanga tātou ma le atua. E whapenana e iai le lua maftanga wawalalatana, e le aise mea tas e lilo. Whamela ia, mafu anga e whaatati ai e le atua ni au i nisi e au tapu o le ngā luenga. Ina ia whaamautu ina, whaamausali ina, whaatuatua ina ai. Le malosi anga lea i le au whaatuatua e whai ai le ngā luenga. O le whenga iei i le whenga tuai, o le ngā luenga te le alea sātani o le whaapo ngai. O le whaapo ngai o me leana a mata mai o le urua tangata, na tupu ai le whaale tonu mapa ua le urua tangata. Whaaoa le pule mai le urua tangata, tau whai ina tau fia, le fio mai o le mesia, se io o mai lava ina ia whapena na whioti tangata le lolo, whaasolo mai a, so koma se isu whapena na o mai, i le maliu mai ma le tau whai tau fia, le maliu mai o le mesia. O anga ngā luenga umaia. O lo whapena na ngai o le taimi nei. O lo o tupu tele pele o whapena na whaititia. A whai mai e tau whaititia. Tilo i o tawhatafa. Tilo i tangtanga i o lau whanua. Ma e toe sila ane i te tono le ngāwenga. Wa tupu tele le amio leanga.
wa tupu tele a titilo ai le la lenga lenga fa mai tala tuspa ia ile fenga ntuai le ngalwinga tele le Satani o le fapo ngai le o meleanga lava ia tupu mai o le fapo ngai o le mai o le fapo ngai o le ngoi o le fapo ngai o le tangata fapo ngai o le fevaiva inga fapo ngai o le mulilua fapo ngai o le faitaanga fapo ngai o le pepelo fapo ngai o le faatupu vevesi faatupu misa o le fapo ngai le o fapenana tupu mai me ese o lo tula mai o ia leo Satani le tatu tana noi e ao ona tatou malama ma fa mautu wai i lo tatou si o mangai i le neila o langi o tatou iai tatou mai nei i te tono tuspa ia i le tatou mta apuane e lua sifunu ma le ono fa inga e le ngal paunga pe ova atu ma le lua se launga lue o lo fa penana tau fa tala mai ma tau fa pena ona fa ala wiloa le tele ma le tele o ngaluenga le tatou tala no ai o le ngaluenga o lo fa penana ia faia o lana nga misiona le na sawe le laulolangi nei sawe fa atupuina le bevesi fa atupuina le leanga fa tamu faia ina efete na ile upo le atua tamu faia le liu ese loto tangata mai le atua fa atupu le fevaivaia inga fa atupu le loto leanga fa atupu le masenga tele ni ngaluenga lo ia faia ai o le tele o nei ngaluenga o lo fa penana afia mai atatou mafuanga sia e leo mawhai tātou na tātou titilo tito ai o mea au o na tātou mauti noa le lei e au o na whai ai le ngā luenga. Hato wole i se tau tala ngā luenga le rile o lo o whapena na whaamatala mai o ana ngā luenga lo whapena na whai ma whaalave whai ma me whapena o na whaatupu ele vesi a inga misa, taua, tele o mea tutupu mai o le i alanga o ia le whaapongai fapongai me le anga uma. A whaina o e le whai mai te fapongai, whaatupuina, le pepelo, le whewawaya inga, le whaatupuina o le misa, whapena o na whaia le olanga le manuia, na ilorona ia, o lai te le lau taimi le ke kua kuea sa kangi ke ngalua ele o le atua le te ave ia ilau whaamomua. O lai ave ile ngā luenga le anga le ali lau langi. O ngā luenga le anea, le lo langi lu sumo le ono anga branch o lo fa pena nga lu ai lu sumo le ono mo o ia o le tau fa se tangata o malava o le numero tasi nga luenga tau fa se o le lu ko ni tumta pusuma tas su fa fa ipu mai ele se me fo ile o foi a wao Satani lava ia uali ua o ia ma angelu ne mana mlama fai ma angelu ne mana mlama fa pe na ona pelo ngia sawe pe pelo tangata sawe ta fa se tangata sawe fa pe na fa liu tangata sawe pe o tangata le mana mlama a o nga me ma kwa pe pelo a to nga me na fai o fa ringa e sfuma lo fe poiva wala fo le tara ko tele o le ngata tuai lea wa ingoa o ia te ampolo ile Satani o le fa se ile la langi uma wala fo ia ile la langi wala fo ia na angelu fa tasi mai ile la langi le ala fa se sa ke mi le nganga ka fa se o le nganga tau fa se ina me uma lava sa fa pena na fasa o le atua soifuanga o le olanga tangata koe fo i mai ale li lo langi pe sa o le matua fata malata ua sa wa koe fasa se mame mai ele menga ele wai amatanga le menga lwe e moi e na fai mai e moi e na ia wa yo le mena tupu ina ile tolu ile matau pe tolu tu se kense fe pe no lai nga fai mai ina ua va ai eva ua matangofie tas olanga wa ai o le last po le matangofie na sui ai lana wa ai na ia fa pe na teika ile melenga mai ki apolo na fai mai kala sa kan e mo ia na ia to fa se ma saunoanga le atua na ave akamu mai va tusa mal fatoanga i mea umalawa se io o le la au le na fa sa e mo ia na fai mai o ia awana ia a sau pepelo a faila le tatu te mata fai mai le tala e lua
konito mtapa suta si fafa ipu. Aua te ofo leanga o Satani. Wa masangi leolanga le faforinga. Wa masangi leolanga sau peo le malama. Faforinga. Pese i. Tala fo tala tusi fo e petelu mo fo mata po lima no fe po e va fe mai pese leonga tani. Ai le o se leonga. E fa peo se leonga longo winga. Faforinga mai langa o lona ngaluenga tau fa se tau fa leanga tau fa pena ona fe fa fe lang wa mai me uma tusa ma le mele mana o longa loto e sau e mai se ata fo le toi fa ata ato mai le ai na fo nga ki kilo ke mi sa mo le atunu pe ma ko i ke lele lave te lele feto so inga isa nanga foi wanga uia te Apollo lau fa longo le upulanga le upu te fa longo e fa melo tale tuspa ia ile fa fata auto fa mai o le melu luina le papa fa ngofia ona alwese langa le ese palpala saule ia la langi wa bese ai apa ule ai apa ule upu le fa mai e tupu maola manos o le tangata na whaalongo ma whaile finangalo le atua. A le tangata le wha fe momo wai umalatu le la lotu, aluaku le la loku, aluaku le la whaapaputonga, aluaku le la maftanga, e lo mai o le si vaenga lea, whape nana luange o le si vaenga lea, fe momo wai leo mautu le upo le atua. Whaingo fia ia le fili ona ia tau whaasise ina, nga lue mai tua ngata sawe lole ia whapena olona mana onga ia whai oe matangata tau whaase ia whai au matangata whaaforinga ia whai ta ua matangata pe se malamalama aile o se malamalama ina ia whawhai ngofie o na ofi langa ngalwenga lai whai ina ia matuasa sofa langa mea umala o la whasaile e against ile atua malona malo mea nga lenga whai whapena nga mea tau whaase na lesi leo na tūlanga te tele nga iai. Ile lalolangi ma le pongsa ma le telo mele tupu ma temie. Wa vai ore whewa ingo tala ia whainge. Kwa i kau whase se uma mea uma. O ai le umia le mele. O ai le lulu ino. O ai le unate umia a tole whetosua inga lea. Lai ua sa tani mea uma nei. Mafuanga, wale ai se tangata whamaoni, wale ai se tangata o loo whapenana maule upo le atua, wale ai se tangata miti longa loto whape atu Yesu, whaia o ma mea moni o te tautala whaaliala wa mea tonu, never. Whaafoulinga uma mea uma, whaase se uma mea uma, whapenana whaaleanga uma mea uma, lala fwinga uwhenga tai, ia mea uma le malo, ma le tato yaile ile ngaluenga le atua, ona o tātou tangata lo whaapena na tu watu tātou taimi o tātou wawanoa e whai Satani sau o maia sau wahenga o te alu au au na tua ia te oi ia whairi tau whase o ke laku nge ia mau se kala le wha maunge whairi wha matalanga whase se mai ae whaanonongo alu le ngā tala e ese le tala ngā tupu i e ese le me walu le tala ma fuefea sau ma le tala avea i ese se le whainga wha matalanga tau whaase se, e le moni le ala ngā lenga mafua o na tupu te la, e whalongolongo mai la po nei, le asone nei a o iai tātou le vaenga. E fia pēr whaatupu pēr tala tau whaase o le mauar kala rungo Facebook, o lo whalongolongo wa, e ke kaongo kila u ker fongi mai whalongolongo i lunga Facebook, ma mai talanga, ma whaingo fia to enga e alu e maua, e whapopo le maa lo Satani, aisea, langa leke a mai e kele i whalongo le original porek mea mo ina tupu, a wa whape nana e whalongo lo taringa, ma e ave lau whalongo i kala i e whai mai runga, ma e ngoforo o e koe whalau kele aku, nafa matanang kusa wa lawa e, ave laua vanoe wha lau tele le maa lor ki a poro e ala laua wa e ko mengi mai wha leanga mai ave foi le si tala wa e wha koe sao le ale kere i vai ai ale kere i wha maungia e tele i wha maungia le moni a tō le mataupu e tele i loa foi po whemenga a makamai e ai kere i loa foi po whea tonu le aso na tupu ai a ngā e mauar kala e punga le ngoma i oe ia ngā mana ngā
La le fa pe o una ngona le ale ai ma ko ke le kai mer ke apole tu mai o nga ia runga le ma ko ia va ko ke o upu ke tala no ai inga ia fa la tele la ke kango increase lo na ma lo tonu nei o le fa popo o le si a wala fa pe na fa tele ale ma lo io o le fa popo ka ko e ala fa tionga e ala fa tau fa se o le mauar kala me veni tonu Facebook me vanga ta wai ua tele tangata ua fai Facebook ma faalango langona ua fai le Facebook ma e ma isi app ma le kele ma me e ke faalango lango e ngang malama ka ki la Facebook ma se va vai po ai si mele mai e punga lo lunga ia nga le fai mai ua na me fai mai ai le se me moni u fa pena ona o mai o le atua ma le upumoni. Ia foi involvement vai skip siano que le majority o skip siano le fa pena na fa tupuinga le afi. Fa tupuinga le seseo me. O le tato mata fa na tuli na fa tonu tato fa ia tato tu le va matstalo le atua fa mangalo ia fa ititia ia fa le nganga luenga le fili o lo una ia mai tangata tu le ai le vesi tele le ma le fa le tonu tele le ai mese o la tolo la to tutu le femeisi o le mea moni ne mele o le facility o se mea fia ile atua nei mea tatu te fa tupu ai to tele lo ingala I matua te le ai le ngaluenga ti nganga I lo le se mea fa amaunia nei mea lo fa pena na matua mo tangata te ke ve su e mai uma ku le fesiri fa yange le fesiri e fa fatu uma mea uma lungo loto tau fa se ma le tu langa le loto te ela e na o mea uma nga le tu tala no lo o ka no ngaluenga le nga lo tala no ai le singa luenga le sa tani le fai temi na ia fa nga ina le mana le oti se ia o ina fa to ila loina ke viso le oti se oli ma le tunga mau ile tasi le vaenga na ia matuanga lue ai fa fefeta nga le oti le sa awina mai e su fa pena na fa muta ina nga luenga e ale le oti sa umbia ia le pula le oti ai nga fa linga mta po mo fa pe su wal o lo tala no wa ya te ia le ki o se oli le ola fa pena na fo ina atu tamaya te ia talanga Yesu ina wa umole maliu wo ya ave ese mai le oti saya tani le ala wo ferwa inga nga ia la fo inga lenga fa nga ia fitu wa solva ya solufu fa tu la e fetamia I lava se ia fata unu wina me umalawa la mana wa nga no tolu o le tai o tangata nga sala uma mai ua tos solo muri itua o latou o langa o e lo fa pena ma nganga o e lo tete o vai le meno cho o ia o le tai o tangata nga sala uma ma le tai o e lo latou tete o latou o langa o to e fo itua o lo fa pena ona tula I malosi mai ai le whaapongai o Satani le whaapongai o le mena. O nai tala noa mai ai le momori ane matapa tolu walu whaipo se o sifuru. Momoti mo teo matapa lima whaipo suma lima. Ma le mātai e iwa tolu wha ma le e feso e ono se furu e suma walu. O tusi ngā lai si mai ai o loo whaamatala mai ai. Ia se ngā luenga te tele, se ngā luenga lo wha pēnana whaia. O lesi nā ngā luenga tele lo o ia whaia. Pei o le whaapo ngai ngā o mea uma. O lo wha pēnana tupu tele mai temine. O le whaapo ngai o le ri o laulangi. Nā te whaatupu ina le pepelo, whaatupu ina le mea o le tau whaasese. Ia ma le whaaleanga ina o mea uma tusa ma lona fina ngalo o wala au tātou. Awa o umana liliu e se ina e isi. Ua muli a Satani mai o le nei o te loto nei ia o no futane o fafina muli ia whanau ai I tama ia I matai I lātou I o lātou ainga ina nei tu ina atu I leo lo te mai se mea tasi ia tauleanga ina ai I lātou awa ua uma le liliu ese e isi ua muli atu ia Satani wa vaine ngā ruenga e whainei. Le ngata te
a o lo whaapena o na whaia pele ngā luenga o lo whaapena o na tau mwhaia whaaleanga ina tangata. Whaapena na whaatupu tele ina le leanga i tangata. Na langa tusi e la apostolo, le tusi le whawhine ia whana nauni tama, whai mamatai, ina ia tupu aile le lei titono a inga. Ma mau aile so o tainga le lei, ia awane i whaapena na whaaseina pe ona whaaseina le si vaanga lo momua. Ma ave e seina ai o la tu tatonunga, ona o le ngā luenga tau whaasese, o le ngā luenga o lo whaapena na te e mai. O le mātei o lana mata upu e iwa, whai potosu mai wha. O lo whaapena na wha manatu e le fionga le antua. Whai meri whai potosu mai wha. A ua whai ane le au whaiseio o le te mboni lau siri. Ua tulia ia, ia te mboni. E whai e sule ngā luenga alofa ma whaatino le ta le ngā luenga whaasa o loto i tangata. Whaanga ioi le mano le atua e lawe aile soifua ma le ola. Whaapena na whaata waina, whaamalamlama i tonu i Saraelu, te tonu o tangata i utaia, le alofa tu le noa le atua na awina mai, ai mai la ufarisau whai mai orke e mongi Yesu. O le olanga te elena, le fie whaalongo, ma whaatupu ai manatu le anga i whase se ele tō tele, malato i tau mwhai awala e ave ese mai ele tati tonunga i le memoni, malato nga yoi mai se awala faa penana faa nga ise pawa ina ia ave se ale tatonua tangata ina ia tau lau faa moe satani mono na malo ia li liu watu tangata ia te ia li liu watu tangata ia te ia o langa ngā luenga la ngai fai ele ngata o se o langa te a o se o langa i faa pena ona tumu ile o langa faa tino aile anga sala o se o langa e faa pena ona tu mau i le ola le wha mawalalo ma se o langa wha tupuina le taua ma le misa. O se o langa e wha penana wha tupuina ia manatu leanga e au mai eni manatu le. Te loa mo tangata e ola se o langa te e le ingi mele le e sau ia te ia. O a mele le la sau ia te pe fe ola e soifua ma ola sa tani te tonu o le o langa. Te loa langa ngaluenga telena na. O langa ngaluenga tele langa o ia leile pule. A te telo e whaatu langa ngale malolea. Whaatu langa sa tani o ia leile pule o lona malole na. A o ana au umaia e whaalolongo umala wali ia. Te moni o nganga leanga o le isire whai pule. E whaalongo umale lo i leile pule o ia. E kantua uma ia lona malo lona ia i lola iei. Wafo i lai copyright mai ia le malole atua e whaatino ilanga ia malo. O mea umala i o le se sengala, o le atua la maua, lewa umana keleketi a kātou le pawa malona mana, ma le ngā luenga le atua wa au mai ana au na whapenana tu whapenana tu mtamanga mea uma i lana pule au i ana au na. Whaaso solo mai whenga tua se o mai le nei taimi, o lewa whapena, au satani, e le mawhaina tu ulafuai. Langa o ia o le pule na te mana o umia mea uma na te mana o whai loa mea uma na te mana o iei loa uma ia mea uma. Nala lenga mafua o na tele anga ngai o inga e ma ai ele malo o le tele i o na fuafuanga o le tele i o na pokalami e na te whao ngā taimi uma o le olanga o le aso. Fitu aso le vai aso lufu fai tu la masina minute se kone tu la tau sanga e whao ngā e sa tani he whatau no wa iana pokalame nei na fuenga te loa ia wa pupu ma sa sila fia loa le sa tani la ngai unga lai titonu ngā le whaalinga lusifu fai po e fit sultasi o le sulima loa le leile unga e o iai la fuenga ngā leinga ngā yoile sa tani i lona maa losi le tau ma fai e unai ia le a toa le ngā luenga ina ia malosi le o langa vaenga lea iaso malolo o e malolo ai le malolo la wali ia la tonga luenga iaso faiso ta ua le alainga ta ua wala awa tu le atua leo pui tatou le po ma le aso ia le anga leo le atua ia te oe ma pa wala le me mawhai ona vasa ia le ngai o inga mana o le ngai o inga le anga le whiri nei o le mana o le atua o loo ia te oe ma o ale e isu ke viso ina ua e talia ai le mawhai inga karentile na mea ia te oe pea whai e ese le ngai o inga loo e ola ma soifua awa peo le te whai mai te whaolenga a o lo o langa iaso whai so o lo wha penana ma losi perkamanga ko te le lola po fere mele
o le whaatupitele ina pele na vaenga. Vaenga luna wha, o ia o le mafuanga o wha mai, o wha pēnā ona tupu tele mai ei, o lo matua tupu tele mai. Lua se fulu mo le ongo ko e ngā wha mai ese, o lo te tonu o le pepa nei, o lo wha pēnā ona wha manatu, o lo wha i loa mai e sātani, o lo wha i loa mai ei, ia le ngā luenga le lo langi o lo ia wha pēnā na wha leanga ina. Lua se fulu anga ngā luenga, o lo wha pēnā na tau mai ei, o le kōs, o le mai, tose ko ngā mai, mai papala, mai mangeso, mai fula, mai vevela, mai o le kensa, mai o le mafaufau, mai o le loto, so ko ngā mai. O ia o le tua i tua le mene, o ia o lo wha pēnā na matua ngā ioi ai tono le mai ne wha pēnā ona wha lave mai a te tātou, o lo wha pēnā na matua whai ma wha lave a te tātou, iana ngā luenga. I le whaipunga e fwoi o lo wha pēnā ona wha matalai, o lo ina le matapuna iwa tu samatai, o lai tala noa whasa o loto Yesu, i le ngā luenga o lo wha pēnā lo tala noa tu se ngā luenga whamai, o lo whamali wai o ia ma wha malo lo, i la tau e ua mai ono ngā luenga se fulu, alo wha petou sumai valu, o lo wha pēnā na wha matala mai e Yesu, whai mai le tala tu se ngā luenga. Ngā luenga matapo e se fulu, whai petou sumai valu, o lo wha matala mai ei le winga o le ngā luenga, o lo wha pēnā na whai loa pa manino e fwoi ngale, le winga o le whai upulea. Whai mai le whai po e ngā luenga matapo e se fulu. Tau sumai valu le, o Yesu le na saweta o le na whawina i le atua i le anganga pa ia, ma le mana o ia safe ma le wai maanga le leima wha malolo atu i e ua wha ato i lalo ina uma, lava le ti Apolo a wasa i ate ia le atua. Sa na wha malolo i mai sa tinga ina mga luenga ki Apolo ngā fia i telo tangata, ma mea na o tangata so se koe ngā mai, o ia na wha pēnā na wha lea o ngā ina, na matua wha lea o ngā ina ai, mai ese, lo wha pēnā na wha lave ina ai. Au le tusi whea Luka, o lo wha pēnā na wha matala Luka sukolo, o lo wha pesumo leono, o lo wha manatu mai ei, le ngā luenga, o lo whaia ina ia tātou titilo iei, ma le tāua o le walawino i tātou, e le atua ina ia whaasa o loto i tātou, Luka su tolu whai peono, a suono. Lau whai tau atua, whai mele Luka su tolu. A lona whai pesuma leono. A o le whawhine nei, o le whine o Abramo, ua nono atia sa tani whauta, ona tau sanga ia o se fulu ma le valu, e le te tau ea ona te tala ina le nei nono tanga i antea i le aso sa pati. Au toi whai tau atua. A o le whawhine nei o le whine o Abramo, ua nono atia sa tani whauta fōi. Ona tau sanga i o se fulu ma le valu, e le te tau ea ona tala ina le nei nono tanga o i antea i le aso sa pati. O le tala le whine fo le inga o laku Yesu malu, ai laku finga ngai ko anga loku ya so uma alu sau ale alu ai o le amo va finga ngai sa kangi longa ua alu male mai e laku la finga le sias o lo tu o le pulo o le malmal le wa ia le atu le malmal wa ia Yesu o ila na matua fa tonu Yesu le mai fa fine se fulu valu tau sanga talu na mai le fa fine nei ai to anga fine alu lotu ai alu male mai alu masatan fa mele tala Yesu ina watu ai va la false mele ka kong fen benga le sapat mai tala Yesu to tele loa o le finga per se fulu valu tau sanga o tinga inga sau per fa finga ko kere fa ese me o sa kangi le sau mai le fa polonga sa kangi sau ki e mai le ua sau i le fa ko e alu longa fale ko e sau fa ko e alu longa fale o le ti mai ko kere fa ese me mele tala Yesu ai le te tau e ona whaasa o loto le finga per amore asa patele ne. Te loi, e o e tangata o loo le lotu lai o malporonga.
la e o ma mea whengata, la e o ma mai, la e o tono whale ma mai, o la e lava ti a ile li o laulangi, la e alu ma ave, a le ale fasili lei, a le ale mea tonga whai. Te tau no tātou tiro o whaasa o tunga, o ia le mafuanga. E leo se mai, e o ai mea umai e tutupu mai temi nei, mai ese fulu, fever, le alawa to inga mai leanga cancer, o mai leanga uma, o ia le mafuanga. O lo whape nana ngā lue mai tua. Meno ngā rima uia lafo, pupuanga umai lunga o tangata e whaatele ina ai, lo la tau fau wale, ma whaapolonga ina ai, loto o tangata, lua konitum taupo, lua sutasi. O le ngā luenga ngā te apolo posa atania lo fai, ave lunga o tangata, fetoso ina ai manatu, fetoso ina ai la ngona, fetoso ina, ma le mautonu e tangata, whaapolonga, saisaitia ile fefe, saisaitia i la ngona, saisaitia i mea uma, o lo whape nana ngā lumei, ile la ngona lo whape nana, mai ele whionga le atua, e te tau o na whaasa o loto ina, ile mana o le atua, le ala fwoi lea lenga, taua, te tau o na tātou titiro iei, o le ngā luenga iau o na tātou whaia, ile lua konito mtapo e lua whape sumatas, o lo whape nana wha manatu mai, ile whionga le atua, whape sfulu lo whaitau atua se o sutas mai, o le ua o tau, whaamangalo atu i se mea, o au fo lea, a wā a whai ua o whaamangalo atu se mea, o le ua ia, o le ua whaamangalo atu ei, whaamangalo atu ei lea lawa, i ona o tau luma o Keriso, ina nei ole ngia, tātou e sātani a wā tātou te le vale lea i ana tonga fiti. E vai. A o langa mio le whai, a o langa whaale kongkele le whai, e matua te lele a whainga o mea umanei o loo ngā lue mai ei. Longa winga la, e te tau o na tātou titiro toi ei, o lesi ia ngā ruenga lo oina whaia. Whai o le whaatele whamai, o ia o le mafuanga, o ia ua lafo popo ngā. Na te amaia le wha le mautonu le loto tangata. Na te avele le mea le loto tangata le mautonu wailo na mafau. E na te au maia se manatu e whape nana whaapopolo e le loto tangata. Ma le nofo le ese tangata i le mea lai whape nana oe. Na te whaatu vale ina le loto tangata. O langa ngalbenga ngai whai. Na o lai na o le tangata sisi tūlanga. Na fo ele o mautonu le loto. Mase ala atou ele eise taimi ma le atua. Mase atangata ele eise o la atou whaatu i le atua. Momoti mo te mta upoe, momofe police food. E iai unimo, maare sana, o ena o tu ina atu ia satani ina ia o ina, ila ua awane i upulea ngatu. Ile amiotonu o le antua. O lofa pena, male mta upoe lima. Sutasi o su lima, male fai po sutasi. Mai fai pa sumatas. Alfa fine muli wa oti ala tu tani. Awole talia ila tau wa pe a fia sa o loto ila tau mai a Keriso. Ona fia no futani eleo ila tau. O loo iai le faasala ina ua la tau. La fua ilo la tau luai fa maoni. Elena o lea ai masani fo ila tau ma le paie. E fewa i le fale ma le fale. Ele ngata foi ina la taupa ye, a o so ona tautala ma mata fua i ngā luenga a isi ma tala i mea e le tatau. O le nei, o te loto ina ia no futane o whawhine muli, e ia whana nautama ia matai i la tau i o la tau lava a inga, ina nei tu ina atu i la tau e te mai i mea e tasi. E tauleanga ina ai i la tau awa ua uma ona li liu e se ina e inisio e na muli atu ya satani la tau uma. Saulo i. Kama fo e feo i anga le pawa mele whainga leo ai mui ma whaikala ma tele me tutupu. Tele le whelalo e tala i ua ngā wakula e whai mai fufuki ngā uru. Whai mai whea ngā kala. Whape nana whetosua inga. O e tama. O tama e feo lolo fai kala tina le melo e o whenga kala kamalo e kimi. Ele mai foi a vetala angai ko inga lo e kimi.
Ai me vele sa masangia ngoto inga faila ko pele ma ko mingo ma me fa penga e fia ia al mele. E pe o malo sia ku ia ngai to ina e fai al mele. Ale tala no le apostolo. E toi fa manatu le mele ele o se mele lei. O le avea ai o tātou e whapena o na whaia mene, o le whapolonga lava tātou langa lafo mai, e ki a polo mele whaatupu ai. Ai lor ki a polo lafi le mul mele, sa ili lor se awa le whaatupu le mele, e nga mwhaia e whaangai o le mele, ka mwhaia whaatupu mai le mele ina ia whapena na whaaliliwa se, tele tangata e whapena na ola fau wale, tele tangata e ola se o langa whapena na whaatupu misa, whaatupu whaalave lave, whaatupu tala, whaatupu mnatu leanga, fatu meleanga fa pena ona fa fia la e ki apolo o tangata ia fa nga mai ina ia o langa tala le o langa tala leanga ina ia o le tala leanga ia o e so o e le nu aluaku le latua oi kami fo le sinu tua oi aluaku a inga o aku lele fele lei mai ngiusila fele lei ko skalia fa matalanga nei na o le ia le o kako ki kilo ke mi o iniso ai ngo fe va wa le fia tautala mai Samoa i New Zealand, o le fia tala no Australia i Samoa, o le fia kalongo me Amerika, aisa. O kalangi, ele alvasili, na whamaunia. Nei maseme, au le ngā luenga le sa tani alo fai. O lo o la tau whapena, alonga whalavi lavi. E te tau o na lava le tau whama le whautanga i ate oe mau, i le afionga le atua ma le lua mafutanga ma le atua. Whapena, e ele manatu na o Yesu mtau po iwa tusa māteo. O kua e fiula fa se rulu fainga fa matalanga di popole ia ono o lo tala no fa so songa o langa nga luenga nga tala no fa so so tanga ma rekom ta mo fe po suma tolu mo ko ni tom ta po mo fe pe fitu o lo tala no na te fa o so ina ia faile le taua faile misa faile fe vai inga faile o langa nga sala o langa nga luenga le fai le tele a kako ki kilo le majority o tangata uma e afi ai matangata lotu le la vene mena walu mafuanga o solinga tu la fono le tupu mai ei loka aku lea loka angelea loka ifolea fasioti le tangata fa pena na fa malosi le tamalo na fine fa malosi ele nata ma pole nati na pole ale me o fai na avelo tatu tu le fa pui ai fe wa ke apole fa la u ya kumu fa pui fe wa i mai ia tinga kusalo aveka ko fa pui lo ka ko ma fuai a o ia le fa pongai wa tu tatu fa pui ai ko sa ko avela nga sala letas e ko la u mai ngi se fa tu mu fa pui ale la vale o mawa le la veola olona fa la vena langa foi ele uma fai na tatu tilo ia ile mela fai a watu ia tatu le va no fai ele ngalbe fa ngata to fa tino ele mela mana oi e te toi mala mai fole te tonu fa pui ku wai oi nga ka fa nga ka po fela fa pui ni sila mala langa ato ku wai ka ko nga ai ko fa wa mai ko va ko mi si le mela vale tas ina ia tele ni nganga ya mai e fe na te fa fe fa fea ina o ia e alu i se oli. Fa atele ina tangata. Fai ale angasala. O lo fa matala na mta upu mo tupu no fa puru tasi mo. Me o tu la i masa tani fa se ya tavita. O le to sale tu ma le fia ile tu ya tavita tu langa o ia fai. Fa sioti ane lea. Fa taanga ele te ai malon to lua. Fa pena na halu tamai lona fintu lo langa ngana langa me tsupu na ole o tatou fa pui no foi ma le mafo fo ele to tupu ale la wa kwale me ale vale tasi o akule si va nga to tele fe ma fu mai o le me ala vale tasi a wainga faia langa le yoti sa tani o le fai o le fai ele yo le aso e fa umati ai ele tua ele yo o le ye le aso wa to faina alanga le mafua isa langa le te leo le tatou taimi lo tu yai e ngalue ai e fatino le ngaluenga le na fai le ngaluenga le na e ave tatou e tau le ngaina e umai funga o lowi ngoa sa le lei o lowi ngoa sa mana ia awa alofia umatatou a o ai le mafua i la le fea luai mai o la le kami mai o awa tau le ngainga ta ua awa fa pena na fainga ta o na faise mea lungo lowi ngoa awa fainga ta na tati tonu inga lo ainga
oia tasi le so ke se ale wa alu fer wa iso e a kensi le atua fa pena tangata uma na te mana o e fa le ngai wale mena tupu tau le atua ave fa e loya no fa le va ola o mele lolo alu no vala au le mano le nu ma tangata uma mai fa le vala fe ye ngaluenga tele le sa tani sa fai tangata au ko ke karkong te ye pepelo ale ye fela ye feoki umalenga ai fe wa sa kangele yoki ele yo o yai le fai unga tau na fai ai fel wa ye se langa ngaluenga la fai le ho o me la so o lo fa atino pele na ngaluenga nga mafua kele matele tangata o le vaenga lona valfe mai mafua anga solinga tulafono na iva o lo falili wina atu o ie pei o se angelu o le malamalama ngale mo moko lua kon leto mta pasuta sifa o le mele fe mai awa teofo nga me faya ia ngofu falili o ie pei o se angelu o le malamalama e vai ka kia kusale le ala nga me e fai maringa alwenga o le la ese senga ele ai se alofa ile nei ma lo se tangata ele alofa i whanau ele alofa i ngai mātua ele alofa i lunga au na le atua a loko e whai pe o tu lo pe o le whainga tai o mea ola whai e mga o e whai le mea lea trai mai le mea i whaatupua ele matanga lea ele ma whai tu uina se file mu sutasi o le awai atu i wha la tonga e whapenante e atu i le atua ro ingale luka mta po rufu lua tolu mo le yoane mta po tolu lua o lo whapenana whangatana e fia e whapena o na alu i wharaputonga te e atu i le atua le upo le atua le launga ina le upo le atua e whaitio e whapenana ave i tangata ne le whaitionga e tāna noa mai eo lantou loto e fia ave tonu o le au te e nei upo e tala noa mai u nai mai leo le loto tangata te e mai e whaasanga tau i le atua malana upo o lo nga lue ai ma whapenana whaatino ina e tusa ma le fina ngaro o lana ngaluenga o lo te ai awi na atu awi whapenana wha sanga tau i le au paia whapenana wha sanga mai ati tātou e whapenana wha sanga o nei mea uma o mea uma lava whai e whatataua ina ia te i le atua malona fina ngaro o le sile mea lo ia whaia whapenana sau e tū mai lau te e whapenana te ena le au paia te e me ke whaia o le kaime ke kakalo ai o le kaime ke whapena o na pese si o lima e ke e hala atu o le kaime ke kaukala te o le olanga te e na so se tangata te vai te e ma so se anga mea whaia te e ma so se olanga o ana fuafuanga te e a i le mea lai whai na i lolo la ia o lo matuanga lue le sa tani le nei ma ngā luenga le leo laulangi le nei i le nā loto ma le nā tangata ina ia awana i whataunu ina mea o lo whapenana tala no ai tolu whaalawe lewe ina e whaalawe lewe ina o le sianga ngā luenga e whaalawe lewe taimi o le tana le lei ma sia kei mea luikala inga waa me whai te tau ana isi tangata whaalawe lewe te tau ana tu ma isi tangata whaalawe lewe i le whina ngalo le atua su whamai o lantou ngā oi le upu a le atua mai tangata ina ne ila antou tari tonu atu i le atua malona malo na te avesea le ala whanga wha manatu tusinga i whata oto whaere saito rulu le lulu saito e saunga oi le upu a whai e whalongolongo mai le pole nei ma le nei aso a whape le o mau le upu le atua te whalongo ngei a whape le whalongo ngawhi le upu le atua le la unga matua mange o ngei wa whiu e kele koe mga kua o lo whaile ngā luenga ngai ati oe na te avesea le upu aisea mafuanga e le maf langa o lou taimi e leo iaisa o taimi te tatalo i le atua uma ta mai whaatu mawina lau loto lau upu na uwhaalongo ai a o mai lau uwhaalongo ia o langona ina lau upu le na mai e saunga oi le upu sau ave ese le upu sau whapenana wha whelewhesasi lau mawawhau le upu o wane e ta tonu ina le upu so lima na te whaia whai ngā luenga whapenana ofo i tangata sufuma leono fi nau ma fi awale atua ma tau ma whaia whapenana ese whaalotanga tanga te tawaina tanga tau le atua tu se tangelu ngai whamatalai su fitu whaalawe ina le tali o te talo tasi nā wahenga piko silinga whai
a uma na fai ngā luenga na ole lunga fa poto wa ngā luenga le santane fai o lana misiona polanga pokalame kele le fai I leta e au ma leta taimi uma lava pe kalo le lima va veao ngai a matala le fa va veao tu sa olanga kamirsanga tu sa mata mai lesi fa va veao ngai tau lesi fa o maloi o ila le I fetaula inga lea o inae fa pe na ona set apai I le pokalame I le siaso e fa nga yo e fa pe na langa pokalame e se fululua nga le fa o taimi e fa pe na sa we tonu ora poli poti ma me umaia e lo ai po fele me le kalesia po fele fale la to anga te talo po fele tanga te talo le e fa pe na fa tu langa le talo le fa a matalona na ser apula la to pokalame fa solo po fea ia eresele mai ele di poki o leva ai tanga te talo po leva ai le kalesia te talo o na o le fa sanga tau ai e o ai la to e fa pe na nga lua le po male se ia fa vai ia tangata lua o na o le la to e fa pe na va ai me no foi tangata pe o le me fa ngai o na o le tamo fa apisi e ave ele ava no fa apisi ila ia fa ngalo le taimi le te talo ai awone I mose ava no so ta ia le tangata le male atua ai ia fa apisi la to ia ave esele la to focus ngai la to taimi te talo le fai ia awone I mose ava no e mafutai ma le atua ia la te talo ona ave esele le taimi le wale ai se taimi le ona amata le nga mo le vale le lolangi e ta fia ile telo te talo ia lulunga I o le mafai wa a fai te talo e le mafai sa tani o nga oso manua I fa la velave I asia nanga lai ele presence le atua le mena e le mafai sa tani malona malo ona fa la velave nua I ona la to fa la velave lunga le taimi le alu e talo sanga e le mafai ona la ele puipuinga le atua e taimi o talo sanga ona tangata o langa plan na ile taimi nga kusa fa ile fa e tala no ai e set up ele na pokalame na o lo ia ile se fulu luanga le fa o inai mo uma maili poti ile fa ile poke la wali na fa tu langa le pe fa kainga la utala afa pe nei o taupo oi Marwennington ia po mangele la ile fale la tanga te to anga fa talo sanga ile aso male aso so e mauti noa e lufu fafitu aso vai aso set up ole la pokalame na inga ia fa pe nga ona o ta o fitalo sanga nei o le lato pe no fetu ele mo faina o la to lunga e fa la vela te talo o le lato pokalame set up e vava ai po le ale tu ai nga tu langa I tangata in lato a uma na o vai po feme o ia pe fainga luenga pe no fu fale e o la to mo fai ona failo sesi pokalame e tamu fai ave me fa apisi tangata ina ia ta ofi ai le taimi o tangata te talo ele ke ele viri mari e o ka fa ngo yaku pisi ama tu vai le wanga I wa interview wo so ko kongule le e sa wi fa la lave le mele langa le tamu fai kelele ke e mawolo le va no fa pena ona peto tolu tangata le te talo wo amakang mawole ava no o ingala o mailo malato e tamu fai ta ofi le mena ia awone to e mo se maftanga te talo awone to e mo se maftanga mafuta tangata male atua e o te mi tamu fai ia fa apisi o langa ngalwenga tele na fai tamu fai fa apisi tangata I mea umalava ina ia mafai tangata ona o e fai meia ai ngalo le lato taimi le te talo ona maule le vano la to ta ofia a le opo te talo tangata e mai ia pe ia vai vive la fola e pe ia me vole pe si pa kale tangata le wila kai me feto ai pe a mai fe so I me tong me vanga le o le langa manulauti le telo taimi e fa lewa sa tani lon malo va ai le malo awane o to fa tamala ye o lo te talo o le mafu anga fole nga lenga fa atonu ta to ele tu ta tu talo ya so uma Yesu fe me yo to talo ya so uma aisa o le so tanga le ta to male tu a o le mana fo le e lo e ta to nga venga a tele tanga e alo lua le la va tu talo e lo le mafu anga ala me fai ka fa ma losi pe ta to se fu mal va fai he mai fai mai lei pa ua tangata I le sala tu wiva fa seina ma fa tawa soina tangata winga I le tala le leia ke wiso lo se furu mafu anga ona fa alau fa al alu fesasi o le mafu fa ua tangata nga le akopo mata po ma fa po iva ma le
lima se ole leiva. Lo sumatasi mafua anga ole masau salo ma le leta le tonu. Lua sumalulua mafua anga ole pong sa pe ole mafua fau le tangata. Sau le lufu tolu mafua anga ai inga oti tangata ilungo awala oti ai ingi pule le ola ma me umaia o ia le mafua anga. Faoso tangata pule le ola, faoso tangata oso lungo tawale, faoso tangata e mimika fa penana la vivea ai mafioti ai. Lufu fa mafua anga ole fa tuwai o pokalame, tilei ai telo pokalame, tilei ai telo fufuanga, fa tilei ai le mea ona olanga ngaluenga. Oisi kaime fa penga ona sawe amesa tem fa lotu lo wo mona tofi vivi au tangata la unga fa pena ai toi fa til fa kuaya wo so fa se ya kules tangata tele ho le ngaluenga ngaki apolo sila fia le atu tangata len sauni o ia ile upo le ola ma le upo fa manu ya le tangata ia le ngaluenga le aso ai toi tu wala va noi o le ngaluenga na te apolo fa to sui fa visas e lole le ia o ile awala mai manu tulu na fati kuaipe fati leila yeki sui ai le plan awane i ole upo le ola le tangata lua sumalima mafuanga fa penana fe vai ai misa tawa soso ina ai manatu o ai mafuainga le tupu mai sa tani sa mo malatu no per e ka kau ona tato fainga luenga sufi so o matuata lepe le malole ai mesa langa luenga le fetoso inga i manatu tangata we vai ele kele o mere ele ia se alu lalo e o lungo tangata ko mengi lungo o penga te failangi o tangata e fai mara ko interview le se alu lalo o lana nga luenga tele nga fai o fele ele o fainga luenga fele ele o ke siano so te tau ni tato fai lu se mo no te mo fai e fai va inga matangata o le malo ono tato taimi ya la fai wa tato pokale le tai ya tato ris le tai tato pokale ala tato fa ngata i tal so follow to tal so follow lo follow li mo li atu lo to so fumo so le lava ya so to fa wa wai le te leo tato mtapu ngea ka kala te leo mtapu ne ala fa ngata mtato o le au fo na fa maritala petelu maritala petelu lua petelu mtapu mo fa tolu malfa fa pe ono fo ina mai ya te tatou ai lona mana atua o mea uma e o ai le ola ma le ami atua i lo tatou lo le lei o le na vala awina mai i tatou i lona le lei sisi lava ona o lea ua ia fola ina mai o mea sili e se lava ma le aunga ina ia tofu sia faatasi o tau i le ami atua ina ua soasola ese o tau i le ami o leanga o i le larolangi o le mana ngā le atua te tau ona tātou. Sa mōma le atu no pere e ka kaunga wha mauti noa le leile mea nā mo i tātou. E te tauna e mauti noa ona o lea ua tofu sia wha atasi tātou i lona mana atua. O le mana lea e mawhai e oe mao ona tātou wha lea o ngā ina. Tātou te talepe ina ai, tātou te wha amuta ina ai, ngā luenga le whiri. Ma ia wha lea o ngā ina i lunga ia te tātou. Pea whai tu mau pelo tātou tari tonunga wa ia te oe le tangata whaatua wa ia te au le tangata tari tonu whai aile ngā luenga le atua. Ia manatu o le whiaunga nea fiafi toi wha lau tele ane lo na nganga wha pea nana wha tele ifo e lo na mana lo na alofa tuno mo oe ma tātou te wha soa wha atasi e lo na whina ngalo ia wha manuia mai le atua le nea fiafi le ase uposenga ngana ia wha maangalo mai fo ile vi inga ile atua lo nanga le lei lo mātou tamai o le langi mātou talo whaafitai lau upu tau mwhai lava e whapenana moli ma le loto whaamalamlama nei ngā luenga tau mwhai ina ia fola atu tau mwhai ina ia lātou malamalama ina le whaasoe sā ma le whaatupu meleanga ma le whaatupu bevesi whapenana fola ina e lau fio lou mana e mawhai e mea uma te talo ia e whalau tele atu se loto o se nganga. Ta talo fo ia e whapenana ngā tia o mātou tangata i lo walofa. Pui malawea i o mātou wola mai le whiri o lo whapenana lili vau i lona ita o no lona mālo o whaalau i loa. Ta talo i lawe ina lo ainga whaatua o ona mar whaatua mar whanau ia. Lawe ina mo pui le mana lo toto. Nei aso whiwa inga toi au mga luenga ia marutia whaatasi mātou ta vale whiwa inga ia iailo file mumalo wanga le lei. Lea fwese ngana ua le tau tamari au ali wha maa ngalo i mātou au le
mātou te talo lea whamanuia so mātou atunu o Samoa. E lungo Samoa a tōre while mo le anga leo lau fia mo le nei a fiafi. O i matu mau lau fia le vi inga o le mātou te talo lea ma leo lenga. Tasi mo mātou loto. E ala ia Yesu lo mātou whaola. Amene ma amene. Ia, whasoi fo iema ia manuia le fiafi. Sofa Yesu. Amene. Na ia whana uina o ni tamai le le whaola tanga ia tupu malau te
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Savai'i. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa Mtala, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your Mtala account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For Mtala, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa Mtala, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your Mtala registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your Mtala account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.